none abasore bo muri Rusizi bigize abatiguzi ku ngufu. Ni nyuma y'uko umusore w'imyaka 28 muri Rusizi agiye atereta abakobwa banganya imyaka bakangasha, uwagezeho akamutera indobo, ageze ku wa kane bamukubise urugunguru, ageze aho aratekereza aravuga ati ariko ibintu ntazabivamo ko mama n'urugendo rw'urukundo rugoranyera. Yarebye akana gatoya k'imyaka 3 muzika abana bashukika agaha igiceri kimwe igiceri kimwe cy'ijana aragatikura. Yesu we abanyarusizi none bajyana kwirisha. Ibaze ko umusore w'imyaka 28 yafashe umwana w'imyaka 3. You get it? Akamujana muri If you don't get it, forget about it. Reka nawe. Yesu we. I want problems always. Shatani yageze muri Rusizi. Ariko abasore kuki baba bashaka kutwaturiza izinara kandi ibaza akana k'imyaka 3 koko ukagaha igiceri cy'ijana kitagura n'umugati, warangiza ukagahohotera koko. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo inda nini yishe nyirayo. Ayiwe ariko se koko mwana ibi bintu byabaye cyangwa nta mabesha yabaye? Wowe yagafata mama agafata he yagasotse ngo ku giceri cy'ijana da. A town hall different from ibaze nawe sha iyo foto umusore w'imyaka 28 ku myaka 3 muri Wucenje. Reka nawe uwo nawe undi bamwitaje n'Imana Sirasi sha wo mu mudugudu wa Busenyi akagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo uwo n'ukurikiranwe n'itacasha. Iyi nkuru yakwirakwiriye ku kinyamakuru cyitwa Imvaho Nshya sha. Niba nawe uzi gusoma agenda wisomereho. Ayo mahano Sirasi yakoze mu masaha ya mu gitondo sha saa 3 nyuma y'uko ababyeyi b'uwo mwana bamusize mu rugo bagiye guhinga. Hagenimana Sirasi yahise atambika ahita agenda agahereza 100 sha. Ubwo mama w'uwo mwana yaratashe, akana nako gatiti mfite 100. Nuko nyina wako kana nabaze ati iryo jana warikuye hehe? Ati ni umuntu twakoze Wucenje ampa 100. Yesu we atuwa muntu ninde sha? Umwana mukuvwa ngo ni Hagenimana Sirasi nyina yakubiswe n'inkuba, yaguye muri koma. Ayiwe hatese gute Sirasi ungana kuri imyaka 28 yafata umwana wanje w'imyaka 3 akamujana muri Wucenje? Ayo sama hano koko yo birababaje. Ni nyuma y'uko umubyeyi yahise aterura umwana sha amwihutana ku bitaro bya Nyakarenzo, atemereza muganga baramusuzumya asanga umwana yasambanyijwe mu buryo bukomeye cyane sha. Hagenimana nawe isatambikanwa ameze gutya. Ubwo bamutaye muri yombi ubu nawe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo. Yesu we uwo musore n'ubundi ngo yari yarananiranye, yari ari mu bashakishwa. Ayiwe ibyo byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo sha, avuga ko uwo musore Hagenimana Sirasi yaragagwa ari ku rutonde rw'abashakishwa ngo kuko mu murenge we yari yananiranye cyane, yakoraga amahano mu buryo buteye ubwoba sha. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo izabimbwa imukira mu kibuti sha. Mana we Hagenimana Sirasi yakurikiye ubugihe bw'urukundo none yisanze muri Rwagakoco sha. Ako si yatereta abo bangana kabatikura karega gutikura akana k'imyaka 3 yararabiki. Nubwo bamwangaga yari gupfa kwihangana akamiriranya agatuza sha, iyo mambirwa agashiramo akazirwa kareka gukora amahano. Iyo yishyiramo akagozi sha uri muri RIB. Abandi basora murebera sha ibyo bintu byo kuza ku bantu b'imyaka 3 atansiyo. Ubu yabuze n'uwa 18 koko babitwemereye. Yego RIB arabakurikirana sha izaza bashakisha itoroshi. Yishiramo akagozi wowe uri kubitekereza sha. Yego reka nawe oya da